and as a president, maybe din Amna Babaye municipal chief executive, will bring Central Municipal Assembly. Ono so senia asi wachim wadan wate aninti wode eye message edi mamu nyina say a sympathy message to the victims of the Odan Central Market fire outbreak. I received the news of the rampaging fire outbreak at our Odan market with deep anguish and grief. This is a very big loss not only to the hardworking traders but also to the entire market association. As a man of faith, I must say that we interpret this sad event as one permitted by the Almighty Lord. I pray to Him to bring succor and restoration to those affected while delivering us from future incidents. I would like to take this opportunity to thank all benevolent individuals and groups, especially our gallant fire service team, our brave NADMO team, and the entire assembly who went to the scene to bring the fire under control. It is time for us to rebuild our community again. It is time for us to come together to avert foreseeable mishaps in future. We are a family. We are one people. May the good Lord be with us all. Thank you. Inti we a message from the Honorable Kennedy Fusu, aspiring municipal chief executive for Brim Central Municipal Assembly. Inti the oka kosi nyina se omanfo a mo ho akwa kam ewo achim odan eja eto mo market ni mu no. Ayade a mo nyina always shemo very well. Na bibi ede na akwa kodi akwantuom. Nanso ni nyina mu no o kire se okam ho. Yenkwa ahoma ne so na ye ni yerai enko bonkomo all the way from Germany. Na yentie ensem a owo ka kire achim odan manfo ene anopai. Yera Kennedy wote yenka anopai amo ache dia ba henkan so. Minia metonka mejo Na apoma ko de Obuoba de adaroma minia. Okay. Enti na wo sisi a wadaroma. Sesia de meni omu kakra me tuka kakra me baye ade kakra o Germany but me no kasa nkrenkre emprempren pa de me wo London. Me baba Okay. Ose asemi oti ye no otinasia entina. Mami ni kan bisa o first time out say Achimodan main market. Ejatum obi a wo aspa say ye bebo odiam abaye municipal chief executive. Sign na ho ye o. Bidia enye me first time there but we say yesusanum no na sa nyema we kai say sometime 2000s nimuna early 2000 no be a train but we no akoye say one of a kind that binia edna na jokra with the hona fi course ne basa say oh dear senior it means so me tin am say oh me friend me call for omo ward down kakra say omo ko check omo confirm me mama course na bi na ne no kra ba nyame anim do kra ni bi hu videos no ne enema me hu ye no minia eya o hwe ye manom ye papa nom ye nua manom mi ye ofanom hard working traders amu bomodin so omu be kwaba every day na say atoye nchem say betumi ato a minia even the entire market association is a big loss. This is a very big loss because obeka ye hu a nanse ya ne instituto flag here by be no so wo dia koma koye se we say ye bibi animanim ya de solve issues because aye baako aye mienu aye miensa but ye be kan say ye Christopher idie ye de aseda be manyame ono ankasa kire say bibi ebesi bia no ye mfa aseda man so eti no kakra metimi aka ne say ya de enye say ye mpese niema bekosi
But Anna when so wound to me because we are not blaming anybody. This is a disaster that has happened. It's best obi bia wa hwe ne niema obi bia wa hwe na the Japade dey lost because me share videos na me we are talking about millions of Ghana cedis and waste okay enti sisi ya no ne aba no empanimfo se oye ukuru ye disika ne mia in your own small way no wadwene bibi ho se wo de ba beboa adwadifo ma ne mema wo ho akakodi mu yi mini penifo so aka se nyina nkra ne mu tutu nkra ne afei na on se afei ne on se we France naba so ati ase enti no be so mu akwantuom kakra may back next week nyame ya doma enti no me team ebe trase na yahwe yesu ya ho boa ne de betimi aye but animu yi die be mpese mehye so ati ase me mpese mehye bo ana me fa kwanya we so e dia a kire obi bia wa hwe ne japade se onya abotre o ma komanto yem na yenhwe I hope say honorable MP and so as sending the message and an assembly no yes sitting MC so to me ako head yombe and the assembly as a whole no and I think say for what I got from a anopay say not money fire service mpenifo so akwa omne egwedifo no akasa ansana enti no me so mi team no me name team no so masuma say mi team no so embra ombe what has gone wasted today enti no anybody me ya de minua sympathy message and ye de be ma ye nuanom ne ma me no adwadifo a omniema akọ asay okay and amunya akwanya call grounds honomo as at the time ani ja dan adwapade ni mu hye no bebre no wo account omo de ba ye kire se fire service no omo bo mo ho modern bia se nka omo be dum ja no nanso adwadifo no bi di container ekwan ya wo se nka ka afamu no omo di container ne neoma dia block kwan ni nyina enti na ma fire extinguisher ko munya baabi no mo de afa kwakwa kodum ja no nia e call si wunyi ni se braso say we call a spade some of the behaviors yankrofo die the do we market ahodo mu no e braso was ye de na si fom mamra ya adwuma minia emrande o hwe atoyenche ma sisi ejanhye sisi even Accra ni other regions na ye de no nye different what you say but the betimi an say e na wo ka no wo say ye de emran ye adwuma na unim say edwadie mu nsem ne sa ne mani nyina no hye assembly na say enti no I hope say assembly no so be ye tutuye na ya hwe na sa ne mani nyina ebi nkosi bi so koba ne say fire service be bom ho body be du say na wo ka no na say entrance e wo say ye de ko market ni etimi di soja na no ma ye dundum jano nyina ko ye ade a I mean we containers here we see na access to the market na say atoyenche bi say si bi wa ye mpese bi be si bi we Yesu di mu e di bi si da yes I be hadwene eti no say na wo ka no I hope say from this no assembly no will know what to do next and then the government as whole no will come on board. Now, structure your market. Sure. Now, when you need say, ya say, ya tna hwa ye tna ho ne hwe ache. Okay. Say, ya. You know when they say, I think I say, etino ma ye sesi ade e na me kan no ye gina nkran nim tutun kran ya ha ne ebruku so
etino animani mu die ya to ye maame no ane ye be pese ye ni omu besu abom na fi ye wi a enema akoda aye ikam no na assembly no ne aban no taking measures ye be restructure your market no se ne be ya omo ho beto yen municipality no so ho beto na kroman ni nyina obi a ho beto what me what they make mate pa but na yes of fascinating crew so no wan hwe yie no wa mia ne yie a na ekwakofa o hawo kese de aba nti ewom se enkrofo adwapade ahwere wo de but I was see san so mo bu hunu se adwapade na ahwere wo mo no eye ABCD e de timi kofa ba na daache bi ansi bi mu sure etimi na enu anu no so what they say na make say enyumanim ya idea e was say be kire ye nuanum ne ma me mo say de asi no ebi nsi bio na ba ebi nsi bio nso a na was say ye de nhihye ye pa e de to ye markets na wo odan na nkasa na ye restructure ne ye ni etimi nya accessibility ya etimi access road etimi obia te say etimi so what they are making asia e was here making sure say yes enyema ekwan ye faso di edwakra wo dwom ho no any the way you position your kiosks near your shops any containers e wo market ni mu na nkasa no nyina and even the electrical system me kai say tama yesusu ano ejani bia tomu those time mini a ohwe na a free electrical system na we yakotapie free ha without proper checks from electricity company or make no idea we will cost this you see but now is boiled down to education. We need to educate our market women and our market folks now omu hu say adie no mo ton no eyo mu getri eyo mo mode mo mu bre ana mo de yesa enti mo so mo make sure say omo so mbe ye niam eda na kwan mu ma atoyenchen bi embe den embe to omo. So, I believe that with the assembly and then everybody involved, moving forward, we will have to have a proper structure for the markets. And, okay. I don't think so. No, we have to blame anybody for what has happened. All right. Making sure that things will be done properly. Okay. Wadaroma ye jawa mo akọ nsem wetwato a wo beka de akere wo mo a omo ho akwa kodim wo saa atoyrenchem kakraka yi mu me person make asa bebre dia make catch you say it's about time you be rebuild the community and then we all have to come together na yengem boom because yes say priority ukabonwa ni buyedin but okwenti nko okwenti me we free e be kakra but nipa ba ko de o kwa o nanti enwedin enti mo ma nyina nkambom na ye hwe emoa e betimi de aboa ye community ni municipality na as a whole mesre se obia meda not bompanifo ase because ade ti ye any fire service upon say na kwan ni ho a omode beko omo bom homodin pa information nya o ma try o ma bom homodin ana individuals omo buy e be boa ya se ne gya no because ne gya no edin me hwe videos na omo tumi boa ye me gya no ene is under control anko cause another damage to other people me do mu nyina ase na me da assembly nso ase assembly nso etu anamopa making sure say all these things has been under control. Now moving forward, like I said, say restructuring of the market, what we need to do to support each other, koso abobia. The kakra me work okay. Say obi enyaboto nyame all right, Yera Kennedy Fosu, yebeda senior wesi ha bibia ni a yebesan ba ne yaba bibisa wo. Yesre urade se o ka se na awotwe yebesi mu no obeba no o ba nso a onfa wo meduru asumdwe mu.
Me no me da say. Na me rain feel so you go so yeah o ka say me share Bobby say ye be kosonia support ye teams no membu na mo bobo e wo ye honum no me no ka say nyame ada roma ye timi e put something together e wa ha e nyame pa we be do hu komo we da say we nyame nya adwuma me so me da say papa no pe ye tia UK fu ano pa yi we da say on beti. Okay, any Tabusia for any year Kennedy Fosu, aspiring municipal chief executive officer of Brim Central Municipal Assembly, and Yanene Quattro Chain and Comono. On also so ne solidarity message. Our the free London or Hima Kurum by ye no. 32 minutes after 8 live on Ahenkana 93.3 FM. Me pacho TV me ba ye twa yan komo twetwe so. Hey, Master Kofi. Hey, Sansa. Mommy for me mattress and come there, mommy. Woni how? Na e dia mattress ni. Ye. Oh, Samsung pa. Na mattress bi akeka na akoto. Oh, we e dia brand. Why na ye? Hwe, se nye ash foam. Na chese one to mattress o. E distress pa na wato no. Aha nko a. Mattress e be ma wa chia ye o ya. De bia na odi mrika akwa hospital. Nurse for no kra hu no wa start dwane. Anaza obeto use mattress tray bia. E be ma asusu dai bone. Anajo sori na kike tisa wo krama risky. Tie e ash foam mattress ne nimpa so no mape ne ma hunam dua no hojojo no etene wapom ne ma oda na ho na ma nipadua na sisi ne ho so afa no mani ewie begiem papa hodo bebre mattresses, pillows, bed linens, duvets and in your mafe fight this is dem e wo ash foam Freyen was 055 299 7330 and now 0245 011 255 Sheshe ash foam depot e wo oda kede Swedro Akroso ana achiasi na beto ashom product ko siesie wu dem wasaso ana wadwa ye bia eduum so carpenter for ne upholsters mu betumi anya carpentry products na ewo ye shops wo behu ashom odan showroom ewo Ntiamwa junction. Ashfoam, feel it, know it. Okay, still live on Ahenkana 93.3 FM. Kaina shani susage media ni Maakye and one ye that's why ye see in Kunyo so ye de mamono. And someone ekoso wa chim or down in potamo and ye bebwe remu dimun komona akwa chiri arahosem SC ewo achim or down jack kese no emu no and ye di kan kra kodi ebi ho komo a ye ne ra Kennedy Fosu and ekokobo en komo pani wo hwe animu se omampani bebo ni din na wababa beye municipal chief executive officer unfortunately we too kwan kakra we too kwan but was no I was say me name Nkrofo kasa and one ne Nkrofo abo enkomo ye say ye ne other personalities ya ewo ye mpotemo ha no so ebebo enkomo na omo so dia omo wo ka no omo aka akire ye nim se enen so regional minister ebeba ha anaso obeba ha regional minister nya ye fie ha obeba achim odan na waba be inspect awerho sem no a ekoso ewo eho no mu nti ya na eno so wahye ne nso edi amame oba nso a ne yebekoso wo ho bia no ye mama so emu ewo ho ye mama so mu wo ho ye be mama te ne obeka wo ho enhyehye ahodo omudi gu apono so ene eho enioma no eyade a ye be mama te ni nyina but ewom say asem we ye ato yen de but there are some things maka kire mu say eye avoidable ye wonnyoma ni bi wo ho no mu a eye avoidable eye simple common sense na wose ye de ye adwuma what you say enioma ni bi ye simple common sense but yen Ghana for no ye se minim se ye boy yen na ye de kan yen hu ye bo Ghana ni se Ghana ni wose Ghana ni ye kasafo inti Ghanaians by nature no ye talkatives Ghanaians are talkatives akasafo okọ ma bi mu a enkrofo hwe kwan on befa so a omdi solutions de beba omo hwe kwan on befa so a oni nwie ye ade enye obeka che se minua ne oye emwa yen no onka marketi ubawura mu a ebinim de gas enu aduane wo fufuo ka banku ye bibia all sort of things omo ye o market ni mu a obi nim onka because of us work kan ne ho be yahi and eja to mu no
mo nyinaa mo de na ahye enti so wu ye no o kan yo se wan kan ene mo nyinaa mo adwapade ahye enti no there are some things when you see you must talk about them. What you say? Ma menkwa homa no so na me ne NADMO director Yera David Ochre Oba Brim Central Municipal Assembly ha no mo a opani na oye NADMO director. In fact, my mo opani abaso wone ne mrante ne maba wana abadwuma papa. Yera David oti yanka anopa ya mo ache aba henkan Maakye so. Yo, really so metimo so anopa. Wada Roma ompu mako de. Nyamiatom brand ya brand so Sa Seja udi ba ko ne ocheman nti na ngwasa wo hwe man say all right mami ni kan mo mabaso adwuma mo ye from day one mo da so kra ye adwuma mo motivation na wa he fam mami ni kan sha ase free ho say ana praise na tie phone na abutia in kind or that constituency or that municipal and you could come in so ready in Jackasy MOBA and obey. You mean I said your can I know I do like it. Your foul said they are by Juma. And so funny now you said yet what I saw Juma. And see minimum planning for Transia between for say a Juma young fan to say Yakasa. O company deal with P. Wakasa done on our name, in the 8 month paper. And see, I'm paying a crash check here, and Mammy Union, I say, yet she wants to say, if I say a boy, now to come and answer on that municipal, adding a funny to our if now, if I am more, you know, now you're friend to me. Okay. All right. Enti everybody na would say eja ato marketing mu. Yo. In fact, I don't know son. 18th, 30th, which is Monday. And the rain of there's 7 o'clock. And then who said, I know sometimes I was sending must say what our report say. I say let's say first municipal and I say it's still written. Baby, it's so but Tony, baby, we are putting an animal together on the Sunday and the rainy anapa. To be fair, before this, let me say no. In so to me at an agree. The minute I announced the credit was hey, Minia, and I agree in so that two, and I so and I made a stroke. And see, at Bob 8 o'clock, no. And if you bear 7 quarters, so that's the everything. And you know, now me charge if we not be room and I be imagine 7 beshi. We could fear na we be friend can say. Honorable, get the bucket. About 8 o'clock to 8:30. If the taxi will be free, a crumble if you know. And one of the sound far tax no, and Sunday cook room. We grew on me, the case in a journal, and then I'm a fair fire, Nibako. Said Minia, no, so we cry a group. So the Sadia made a neighbor. To be good, I say, a journal, I start at the right inside market. In fact, when they fire 40 B, and the Minia, I say, but boy, I say about so it's not for a kind of a video so about Yasha Basso. And the boys be a minimum old town, a boom, one guy be a friendly book or see. I know, in fact, a car, I'm a boy, you know. And then my friend, staff, and I'm a staff, and I'm the boy, I'm a boy, near you. Get to pray, I can't be bring qua. Because I can't bring qua, I'm on near my. Now, then I grew on my hey, I'm able to have one near your dear. In fact, a boy near the year you are dear. It's just you so up or ya say abaso. And then you be aware of account. And the sample fire service for abaso. A police for abaso. A post for a buy, you know, abaso. And a pay. Because it's 2 years, no, not what. Yet why, if the boy, every amount for them, money, more, yet to be engines, you know. But we said, Ninda, a couple of one I had a hair, but that's now I'm on Yako.
Okay, enti mudru hono mono a na eja dem moye no hwea enye yie no. Ede ene na ekoso ma adwene mu as Nadmo group ana team no. Yo, then I make it now to say China for and I ain't or that for. You two. And a PS friend, that's the first time I've been over 18 years of rapid. And then answer. Now make a sound flexible. You're 2 about 4 for that time now in man that. But I say that time we quite at all main station on maybe a get the same one. 80 quite send cat because says yeah. Nanka, it means can't let me there and I fire can't let me there. Now so you saw things and they meant to about mount, but to about mount as some. And then they have to be here. The future come in the future come in the must set Ghana for and I have before. You again said, young for politics and may yet or the politics said no at money. Yes, see, a cafe service commit me a committee up. I did not do it to one and Kidano. Kiasaron them. Can you go inside? I can get a car nearby. Can't to be not quite and go inside. And I say, Jano, I could hear structure. Ketaha, Nata, and Tanata. And they said, I mean, and chatty the area the year we knew. Let's know that for. And the same like, we know this so. So a party, what party be in the so. Nama, Korea, they have for the top and flat. And yet the side, a chrono, a colony. They be at your charity and then a car at the upper. But if you say, will be contained and will be stored, not contain woman and to my woman, not in there, the edge. A cabin breeder, they have a talk or that myself. Okay, enti sisi ano o catch la kola ne se memo mfase kan e bi twa no wantie wafa atwa no ede be biem ne wo ho ede ma wo mo ho akwakodi sa ato yire nchemi mu. Say the other can say what is the kind? Ebi asa na o kire se asoden ba mu kakra na ama we mu nyina aba an aba eja na to adwapade nim ase no enhye ebe na wo ho de ma saafo yi enti emra na sese o district ni na elfa ndi the embabi I said ni ne be basa because of the American na say ben we diane e o station me bi sadu no mo kan some in soja ewo marketo and so am for a year grache the eco soja it's on my edum and I see a crash of see bedum igano or one po that is a gas cylinder am for cylinder with marketo from am for cylinders of marketo almost 1 minute bidun we piane e pian sana makofi it must say assignment say almost similar bia e bitie tina so na ye twa yi na masadu emi e de mi hu bi ni etu eni ono mo so bi ntu wo mo no said ya to odan bi bitie atu ba bi because enra de see ya na na se see ya no asa ai for by of one side bi e by e me by ati asi fire service for by so edu ni na mo market na bi sa na hane market kesia sign group na bidika ho na ne hede atue se best man for say it drum for awunti na ye best koso educate am for any fire service for the start educate am for educate to my correct so many already that before bass or fire service for bass educate am for so many animal I want to dey the I just had not to my years animal say ya ni me kwada na me bisa wo mo a victims as you see om ho akwakodi mu no assembly no ana say Nadmo no ye nhye e bi dia ma wo mo ana ye de said anya nhye say dia to no ana bi betisa afina to see dia kwakwa efofo ntinye pese adne and the regional minister ye so sabi ka say grebi on am kwamukra de eba wa tren ka say anopoyo baba nyame adom no baba na me bo imperinfo so am region remember so my reaction almost can be nominated regional minister eba
national phone so ebi matches bi mu so yɛ eba bɛhwɛ deɛ yɛ esi no na yɛ de report yɛ unfortunate na de akɔ akɔma yɛ unfortunate wi ana de bi fuma ba no ɛmɛ ma so ayɛ at okay eji sisi ade agidi sɛ jare ni nyina dum a asomdua ba hɔ ɛyɛ no crap na de bi free hɔ ahomakye yɛ sɔre ya ɛmɛ sɛ amaba mbɔfo ɛwɔ hɔ metra hɔ a na bɔ na de bɛ 11 ansa na ibu bi yɛ de yɛ kɔ ba tumi bi yɛ de yɛ kae yɛ ba tumi bɛ fi nti anɔpɛ yɛn nso yɛ kɔ na yɛ ba tumi na yɛ de akɔ fie na ɔmo so akɔ akɔrɛsi yɛ hu bi yɛ de esi baka sound yɛ de tia some money bi bi okay yɛra ma yɛna ase na afei yɛnhwɛ anim sɛ regional minister nso ba deɛ ɔde ba no yɛ nyinaa ba bɛtie bi na afei yɛahwɛ deɛ a ɛdi hɔ yo meso damas okay all right enti abusuafoɔ yɛne yɛra David ɔkyere dodoɔ no ata afrɛ no ɔkyeman ɔno ɛna ɔyɛ nadmo director ɛwɔ Brim Central Municipal Assembly kyɛ sɛ ye dumugya ne ye kobenkum ye konifa nyina na omu gyina mu bi nadbofo abo adwuma pa fire service mpanimfo nso ye hwɛ sɛ ɔmo nso so ye no mebɔ nkɔmɔ na yabo ɔmo aba so nipa yɛ ade ɔsa yeye fire service fo na yɛ ade enye ekwan na na ne dade demu a anka me na me gidi sɛ nko betimi abo ɔmo ho mɔden pa adumugya no fa kɛse no na nso so ekwan na ba bia ɛna ɔmo de car ne mpo awura mu wei ɛyɛ afutuo ɛde ma yɛ nyinaa ɛwɔ sɛ yɛtu yɛn ho fo maka kyerɛw sɛ Ghana no ɛbɛyɛ yie a yɛnni nipakuo bi a ɔmo na ɛwɔ sɛ ɔmo ma ɔman no yɛ yie wo ɛne me ɛna ɛyɛ asɛdeɛ sɛ wɔ sɛ yɛhwɛ ma ɔman no yɛ yie ɛno nti na maka kyerɛ wo sɛ menyae ɔko no ɛne kasa no ɛmfa mmɔ nipa baako pɛ sɛ wogyae de ma nipa baako pɛ wogyae de ma ɔboɔba nko a Obuoba kan wo bra wo begyae ne ho nso bɛyɛ hi onipa bia nso ni wono mo opese ne ho yɛ hi enti no kan ba akomienu na ne ho yɛ hi na tamfo dɔso a no wagyae but sɛ wo ka me ka ye nyina ye ka afa nipa bɔnefo ne behunu sɛ Ghana fo ɔmo ani abɔ mo ho so enti mesrɛ mo obuo ni die mu uhunu sɛ wo yɔnko yɛ ade a ɛde sunsanso bɛba wɔ kyena mepa kyɛ obie wano na ka kyerɛ ne sɛ deɛ ɔyɛ no ɛmmoa mo ɔno yɛ aka kora no a waka no kora kyerɛ no ebi ni mu kyɛrehye wɔ mo ayɔnko fa kora kyɛn wɔ mo abrabɔ ɛkyɛn wɔ mo life me de we do madam fu me nkɔka na me ne ntam asɛe ɛmaa yi edwane mu o ebi wɔ fufuo ebi ka banku ebi ka kplɛ ebi ka konkonte ebi yɛ bibia bi nkwan no ene wo ɔyɛ abenkwan no wɔyɛ nkrakra sɛ nam no ɔmo ano ɔmotɔn wo twegum saa wo no aduane ɛwɔ market nim na ebi nso odwonso ɛde hyehyɛ ɔmo nneɛma ase weenum nyina mo di mo ani hu mo nka nkyerɛ wɔm mo hu ni de bia mo hu anya sɛ mo hu ni de bia sɛ mo a mo ho no mo yɛ but mo nka nkyerɛ wɔm ɛnɛ owie ne ba yi wo a wo se wo de wo nka me de me nka ne ayamio okay unso ho akyerɛ wo unso ho akyerɛ wo o kra de wutira anya yie o nneoma no hye no nea ɔno no de gas ɛne co-pot besisi dwane mu no aduane yɛ de ɔpɛ bia no ɔno no de kra nhyɛ da nhyɛ unso wo mumu a uhunu a wasa wo kan wo se wo nka no umumu na wo de ahye dwere bi enti sa Ghana fo suban coward me nkoka ene ya yeme no munyai hwan no de ya mo pese wo kan ye nye no hwan ya anwo no yes obia ni je ejimifo ho but won pese oba wu jimifo hwan no de on kan ye nye no ebra so se mumu no aya ne atori mumu no kra ho no mo aye nka no ebra so se yejai because one hwe yi a wade papa na hwere wo wade papa ne gya to mu asɛ no asɛm a abai wa nyankopɔn amamu a obi ntumi nsɔre nyina ne nan so biom ne asie nyame amamu a obi ntumi nsɔre nyina ne nan so biom nanso so na nka ya avoidable
owie pɛ ɔde kɔhyɛ boronsam owie pɛ ɔde kɔhyɛ bayifo ne fie nanso so onua na ɔyɛ nneɛma a ebetimi de saa nneɛma wɔ nyinaa ba nyinaa ɔde wani hu yɛ enti sometimes no hunu bibi akasa enka no ntum ma yɛnkɔ awoma ne so ne the honorable member of parliament de ma akyem dan honorable Alexander Kwesi Akwa free bra egya yi eto market yi mu yi enya de opani wada okotire batire saa honorable anopa yi amu akyea mu akwa aba ejo menua we die yama wudie na yenso yenue efree bra wo ba be fa akonya kɛseɛ yi sɛ member of parliament asa atoyere nkyɛm no adɔso bebree wo hɔ no mo na wo hunu ni sɛ yi a sɛn ne ya wo ho yɛ wo enra obi ebu baby na me eto masom menim sɛ betimi ebu sare ni bia wo sɛ ho aden a ne de ntokwa atintam na kyerɛ sɛ wonam hɔ no mo a na ntokwa aba befra na befa ne sɛ nyame nim sɛ betim asoya enti na ɔmakwa ma wɔ mu na eba yɛsɛ bibia ni hɔ no mo a ɛkɔso a nyame nsa anim enti no mede mafa de saa mahunu sɛ ɛyɛ asɛndua a wɔ sɛ mehyia me soae sɛ mɛsom ewie mu efie mu egye mu enti no ne ɛbɛba nyinaa no soae a me soae no begye sɛ ɛho ɛmframa na ɛbɔ no enti nyame na nso na bɛba ma hoɔden na bɛtumi ɛyɛ ne nyinaa. Okay, enti every bay na wotie no for the first time no sign na ho ye o. Yo, wasn't be sentiment kwa ma wotie for. Me fe check ma wotie for ene adehye a watem da. Na yemfa yakɔ nsɛm kɛseɛ nso ma wɔn mu a da breche yi ɛka wɔn mo. Enyina aka yɛn, nso bi mu aka wɔn pa ha. Na no adwada na mewɔ office MEC na dey tia me call TV station kwa program the mo ho na your friend say omo hu say ja bi ato market ho na afa boboba na so sa na ma fire service say ai na me fire service commander na so omo ho dada na omo try so me dum no omo heavy be fi no ma head dum no eni be ba na me na course ne ba mo ti de nipa ni bi kai na say omo sora me nyebeye benya fire tenders a wodo bebre no asa de na no yede na men charge na me ne regional fire commander me ne won saboso me tai frɛ no din komo adwuma no wo ha no abo ho asie nti no region for na ya na ya dan no nti no region for company fo nyina no eniomo nyansa wo so dia bibini a yedi ye ho komo me frɛ na aso mo no kwa wenya nkopoye wenya nti no wo hena fire tenders ben ha nyina no akɔ nti nyame nim nie anche na hu sɛ the fire tenders a wodo ben nyina no aba amomi na ebo ama machi eja no echi na mesanya ne tie sɛ enkrofo bawura nko omo hwɛ sɛ omo bebie nkofo store me frɛ achiase commander some kind of muslim DSG no so sa ene oboa the man na no mako boa police for no na o ma hwe ena no so ekoi enti ape mi de ni di echi no timu sɛ na ejare tra na etre hey na ye den fire for no become here o ma ba ti wo ka nim a mo hwe so mbedum no nenso o ma ho ma no o mo twea edwenim na mo fa ka no kom se da bi yenti mi fa ka no nko ekwan ni nyina esi yenya kwan nko nti ye ne kakrakra ye dum na efi bebi ahoma no ebeso na ase no ayewi dem kakra enti ane ye di ni gu so a di ekire a akopom sade na ebeto so hu die na eja no edem a ebi wodafo ane adehye na kyerɛ odwene ho bia wonte ase so enya ba ye no a echinya babura hwɛ ne fa ya foto mo nkyɛn a mahemfo continue by na kema so abae ti wie na opeso hia mpedifo no a ebɛboaye no
omo edem ko chia no anaja omo ja ye ho na enso ko chacha na edu one enyume kura be 4-5 mpo na emu bi a share enim se ahye wi o na eja dem na mo se da mo fra fire for no na imagine ho ehwe ni enu me je bi e wa bia ya ka na ye wusie kakrakra ti no ye nem se nka wusie no di ebe kofom enso se jara na edere no na ye hu ni se ye ja ko kwa ye fire for no sa ba mu na omo ye adwuma ma hu se nipa dodo na wo mo de wo mani di dwumadi echi no abo fire for abaso me so bebo ma baso nyete bia ni nya ne sa we die bigire se fire for ebo mo hu modern bia na yankasa eni yenhye ya anto yenti na yenti mi amfa nje ye manfo ti ayesua de kese sabri die yetimi se nyame beboa ye ma ya chiche gadi bi mu a sabi ye ni be ye din ama bebia yamfa bibi nsi no yemfa nsi ho cause mi gide se ye nya kwan ewre mu a ka ye beji amanfo ye be boa amanfo dwetri a na ahye ayenso no nka ye betimi ese ebubi nti bebi akodu no na no pay nanti se regional minister baza na wada mpedinfo obebo eni aba behwe mene before one can should in saboso ehwe da kope be fia da de do na aba behwe ye na ansa e be ya de abum na ye hu di be ya manfo okay, enti na we dia afen ye hwe nim se regional minister beba no ye mpentem nyina nkran ni mu ntete nkran ni ye twen na oba nhihye ahodo e wo ho no mo nyina mo adwene ko bankrum wi ya san ba na woni etifo ache enti said yakwe no wabre ye be mo akwaje wa home kakra hwe nim se regional minister beba na matoa mo adwuma som no so Matibinia mesime do mase the rubofo any media adwuma woda bebo mabaso na mo de mo jemu sabe bad news is news for the media janwedi ni na ede mo shemu na mejidi se na reportage ni ko ye no ya nka se we na ye na fi ha na ye suspect se we enye si ye obi adwene woni timo bia no ye ntumu na ye nhwe kwa ye be fa so a ye be san pege gwa no na ye nua no mo ya ma me no mo ya de hye ebe ko so ara enya omudetiri kakra bi ede aye adwuma na sabe wo mo nso etimi de ahwe busua nti no sania mudi mani edi ekire fi no ano na anya bias na anya se na we na ye na we na anko ye ni ade no o ma yenye ne sade o se ya ka no yenka na mum ebi wo se ye bo abaso no ye mo sa ni pa no abaso na that should be ascending crime ama de wo so ye no otimi aye ni ti de obofo no mo so babo mabaso aramo ye da se anope wo bre no adaje a odi ama ye ni etifo. All right. Ebusiafo ye ne the Honorable Alexander Kwesi Akwa no eno ya achim dam rahye bedwani ye ne kwotwetwe enkomo nhye ahodo a wo mo ehwede agu apono so na ye sanso hwe nim se regional minister so ebeba beka ensa na ono so de nani akwakodi dia esiye e wa achim dan adwa kese no emu no ode nani akwakodi achi na fei emwa biara e wo sempanimfo nso edi egu apono so na eboa omo ho akwakodi adwa mu no omo so yahwe kwan ya yebefa so na yatumi aboa wo mo no nkron abo pepepe ewo efie ha no mo kai na chane nso se dwumadie ne ye Maakye live on Ahinkan 93.3 FM and ya no wa chane nso sa pepepe dia mama yebekwa akobon komo ye ni Brim Central Municipal Assembly adwumefo ekobo enkomo empanimfo madaroma mama Maakye. Yeah, yeah. Mumpumbo dear. Boko, aja. Obo. Yes, sir. In fact, the Lord will be with you. Amen. May the God give you good health. Amen. And long life. Amen. Your bumpire ma, we be very fine. Amen. May that say no umpire bo. Assembly boko dear. Assembly anya boko sa. Assembly nya boko. Anya boko sa. Aden. Oh, now disaster ya see market here better than I boko sa. In fact, I was listening to interview some personalities. In fact, Ominina Kasa very, very well. The last person, Honorable MP, Honorable Alexander Kwesi Akwa, Wakasa. They were all there.
In fact, me answer me catch all the very time around 8 your frame yeah me could do hono. And you see how things it has not been easy. It has not been. Nti wama omo nyama say ni nyina no. We also we have spent tea with them, we console them, and we pray that one thing that happened and I said yes, nyama ngofo nyama shi, but fortunately no life. Obia antimi obia mfimu. That is a very good thing because so what yasin kwa de wa hwere no yankopon be bo ama wanya de wa hwere ni nyina best ka wo hwere life so how do you come back to get those properties? But it has not been easy. It's one of the Assembly's World Bank and are collapsing completely because that's where we generate much of our revenue from. And Anna, where they may fa affidie so me chiati fu nyina na mesre anopai wama na omodi dwa wa inside no yesre anopai nobody should go inside the market obia man go inside. We are trying to break down structures na jakan nyina so obia manya na adwen say bia wako inside bia na wakobo any structure. No, at the moment nobody is allowed to get inside the market. But say there should be a barricade. Yeah, there is a barricade already. So definitely it will prevent them. You know, this morning some women came and they wanted to go inside and sell. I don't know what they want to go and do inside. But the issue here is this: when say a journey share no, a sheet to the extent say, if you go even get inside, what are you going to do there? No, there's nothing. Why no be that is it. So at the moment, no, and honorable MP, on that. Anyumre no awiamo anyumre side no ye dey is a greater ABC ho. You see, we want to just the we say danya ka structure, it means a week. You have to break it down. Ejakana ejanya ka structure bia na even a block square na odi asia, it means a week. What it means ne say mo ba be clear. Yeah, we have to clear everything. I just say dibuzo is a bu sa de nyina completely. Now say if we have to rebuild the whole market and redesign it, you know, the market need to be redesigned completely. Yes, at the moment, management of the assembly, the MP, the senior members of the the municipality, including stakeholders, we are meeting to decide, but a person allocate almost say temporary place, and because said only say Christmas also bang. So we have to immediately get a place for them now. While decision will be taken on the market, permanent place for them. So market be seen for near seen for fast, but it will not be immediate now what bank so even though say you know, see that it cannot be say it will take some time, but before that I just say be a temporary place so that's what we are management is taking decision on. We are deliberating on it, and finally a decision will be taken on that. Do you see it as a big blow to the assembly? Of course, it's one of our World Bank. That's where most of our revenues come from. In fact, it's a big blow to the assembly, actually. Very big blow. You know, the market now, that is the central point of it. Inside one. That's the central business area. Majority of our revenue comes from that area now. In fact, it has not been easy. It has given assembly a very big blow. And in fact, our finances has even gone down completely. But as we are communicating with those who have lost their properties, we are also telling them, say, at the moment, the market is out of bounds. Inside is out of bounds. Nobody should go there. We are thinking of a place for them. Say you better relocate to there for the meantime. Then later we'll take a decision whether to redesign the market and build it up. Now say top baby now because still kuremu akoton adia. You go there at your own peril. That is it. We will not even allow you to enter. I think say common sense should tell you say top baby. Now also ube ko akoton ade. Why no ube ura habeta ade no? That is it. There was assembly no more proactive. Oh yes. Media
I'm assembly. My am door too much in terms of. Family, you want to have the politics, MPP, NDC politics. More had the echo. There was some of them simple ye Juma. What what the better Betty, I am better Betty, and a majumani sono. My more aquabana for yentis opening Michelle who soon just with Ghana Revenue Authority. Yes, of course. Okay. And revenue in the Jadamino also so I don't pay come up and money bedia. Whether Bacho your friend upon Yako free Ghana Revenue Authority, I came more than 2 years. Now yeah, the chair free boss, Mr. Samuel Tamensa, any commission. Hey, Samensa, any commissioner general. In fact, yes, more nearby. And then when I Baba Bekaye, you ya or more ye bedia from wha sununa at Renchem Cassia Tuomon. Until now, my boss, Mr. Samuel Atamensani, ye management or GRE or da. I say, ye ma a tier for ne, ye ma many young papa near Numana. As some Cassia way at home. Ye ma munina shedding. Na face no, yes, rese. Onyankopon ankasa nchichire omure na onhye omuden yempa ebone se omubibia beko kama se na be ya ombetimi ayeyi nia empanyufo pese yede ka ho biemu ne se eye yen emra no GR emra no ema ye ho kwan se obi wo ho na waye insurance efa na dwuma ho BBC na eye bibia emram ye frɛ no allowable deduction ne eche ne se eye expenses bia emram ahokwan se ye ubetimi atie free wo income mu ana wo sika e ba wo nkyɛn no aha enti no se obi aye insurance say na saa ye kana oboye no bibi se ya aba no obetimi atie free mu aye no so bebo ama ne tax a obetua no akofom ne ka ho bie mu a me boss eno de anope kura wasan akai me eye se ye maame ni ye papa no mo wo saa biaye na esi ye no obia wa register wo GRE otua tax a de fa ne ho bibia no ombo modin ni mani bia ntro letter mbrɛ na ye hu se nipa we o nipa somasi omo asem we na atom in fact ye nim but SSA yenya bibia de beto yen file so a e kire se asem sei ato na afi fi ho kono ye hu se ne behwa ne car odi ana ne taxes so otua no ye be hu kwan a ye be fa so aye ho adwuma na ne ho ahinhan no aha because in fact enu anwumre mi am kofa ho na in fact na me ra ho pa wo hwe se ne ade ne ti a e be ye din se nimanim ya no obi ebetimi asori se obaba betua ne tax edu ntim panifo se yema obia ne ja ne store shi ye no asonte se omomfa letambre animanim yayi na yemfa nto ho yemfa nto yemfa so na afensu yen system so no yenye the necessary suspension ne ade se ne be ya omo ho so be hinhan se omo ni ho aye ni ho we ya omo asem ya to omo in fact eno ya dwen ho a e kire se yen taxes a ya gige no e free aha sa biaye no ebe kofom nti ye bompa ya so omo wo nchenchen no so a omo ho anka no omo no de ye omo na modi mani bire kwose omo so wabra lawyer wo ho ya so obuntu ya to wo Ghana ha opani lawyer for asemi ode ba wa lawyer for na wo ha na omo aye ayi ni de minim se ye je o ye omo wo ha opani ohine ba me crime for asemu na na bi o atimu da anya Ghana na wo se wo mam wo ha no omo tua wo de ne wo kan me nyintum because opani ni ankasa from the horse's own mouth amam panyi ankasa da bi o tie ono kire se ono Brim Center ha na wo lawyers a omo operate wo
municipality have no omo de omo tuam nti Ghana de no the whole nation one na ye man panyine e ka ho asem no that one could true it could be true but I had the de ono de onim say oh e be lawyers ye 10 or ha 10 ne de omo tua na say omampani nim say eye den ha e bi tua nti ade ntina de wanyi omo ansi nchi anka say na so omo tua achim odanfo de omo tua o se so ka say achim odan lawyers de omo tua se ba bi omo ya de omampani ntimi nka say achim odanfo tia na ayi phone tia dabi Obuoba tio yemfa ne say radio stations nti se ka say radio stations for nyina ntia tax I don't know mimi matua wanye fair to me fantastic so what you say nti no ye and no wasn't go put it in a way say be a percentage wise no enipa say any tia say ntia but all can open am so open ka say man yeah minua wa ho make statement wa ho na more than 50% nipa ni ntua who you so word no say omuntua dabi tie o dabi o kasa wanye fair and yeah the number it be 1,000 people ana any 1,000 lawyers na be 50 penny tua nti obaka say omuntua dabi nti wo tua de wonim say wo tua wa de nti man so dabi me ba man no nim pie mfiri me ba me ba o pesa o say on ka say ebin mu tua sa na ope no because you see wanya fair to achim odan lawyers pair dia Mr. Opon kan I don't think o say achim odan lawyers tua enwo de omutua you see omo de omutua yes o mampani wanya fair Dabio na utie one of the lawyers is it the general secretary one of the lawyers is you say asama statement na president man is true but nye omu nyina ebitia na me ka say nia o kan na matena se anka ma me mu nka me Obuoba me e fa na manu duru wo de wadun ko ba bia na papa no pe mu no anka sa se lo yafo e wo Ghana ha no say wo mu ntua yi statistics na onya ne bia ene na e ma no that information enti sisi ya lawyers ya wo achimo dan de omu tua ena sisi ya no omo a eja na nto omo shop ni mu no mo ka kire mo se mo tiri nkwa na emu mo beba ho unse nansen no ya sesa senia ye tua yen sika no ye gigi no ida odi mumo ne betua ana obekwa kotua no bank se wa ti ase ye cashless policy but ye no senia be ya ti senia asemi ba ye sebio we de menye se me ka bibi boni o but me sure se obi wo ho na ni sika ni nyina wo ni phone so a phone ni shekra na still ne momo no ayi ne de ewo so na say de ye menye ni so bi kura phone be she because no be ani marketing etinu ye no ya sesa ye nsa no se ne be ya ye betimi obaabi a wo bia no utimi tua wo sika se ne be ya obi a ho be henhan no se wati ase ye sha ase ye hu se amanfo scammers ne de omho agim but ye be sere se obi ama ne nda ho GRA fuan kasa enhye dan frɛ se fa osika no tumi mumu so na mentu ama GRA fo ye nyesa yes obi obeye sa bia wa criminal o ye criminal intinia sesa wo ye ne se ye wo ye payment platform bi eye www.ghana.gov.gh ho na ye tua ye sika no enti se wo kɔ ho no mo de a obi ube register your email address your phone number ya no search say ya connect no to your software you use enti no tua pa straight away no your software no so yen so you say oni pass me see atua ne sika ye pese ye no say obi a ho be henhan no to obi wo ho tini fie otene dem ote adwumam onya mre emma ye ho enti ye pese otua ofasa akwan no so no etua sene ebeya tax ni de yenya age abo se de wo siri de say na yaba nsem na wo kan no da bi message bi amenya wa ha na emesere okay o se meti GRA no na me ka so mo be ka se de eja to ho yi de o mo de bosia bi de ba obi da se no message sa mo de bosia ba na mo fa bosia ma mo se nkrofo meti o mo to ye de ne de revenue ni eja da mu ni asem no ye de ne de
yen mabosia GR de mabosia and some crowd betimi awurawura mu facilitate bibi yi bi di abre wo mo okay senior yemra no tie de form GR ni mo de mo gigi sika yen de gigi sika mo ma sika ya wo kwan ya yemfa so masika bi ni se senior enkofo ya omo ho akan yesre se enka ye beji for instance e bia afimu na se otua 1000 cedis baby a yedui ene ni asemu atono sabio untimi nka se wo kwa kwaji sasika no sisi enye yi because ye nipa enu ntinu ya hihye se emra na ma ye ho kwan so se trobra na yenhwe enhihye ya ebetimi aye ede ama wo ho behin han wo yenso bibia be ye okay aman enu so ye kanisa no na empanifo so de afutuo bi ba se yemfa sa kwan so na afufro ensua insurance because say oye insurance na premium na wutua no eye allowable deduction ma yemfa ne say afibia ese so obu wadwuma a woye no ho nkonta kire enkonta ni mu no watro say wutua electricity bill allowable because of the adwuma what you say baby a wokoye no ko han dan no allowable yesua so say ana watchre yen so say miye no so wo ho eno nti no sa ne ma nyina ebetiti afiri mu yeti free wo income wo turnover wunya ye ni mu a ansa na yaba beti yaba be calculate wo tax enti eno so wo kwan ho bi no eboa ma wo taxes a wo betua no krampo no eba form aha se wudi hu no kra wo ye hu nkrata bibia pepepe na ode ba bibia be kofom eno no ni ekwan a yen GR ye fa so ma ye di masika do yen fa sika na nche wonsem but yen dia ne dia aha indirect etinkania wo betua na wo soro a esanso wa ye sa chihye yi ebe ba form. Okay. In fact, niesi ni de yera hopa. Obo bibi so se omo ho akoka mu no. Entro krata mfamra mo asue ye ho. Na ohwe situation yankrofo ma wo mu sa abire yi a. Okonya nikura de akoso pen mu akohwehwe paper. It may not be immediate. Adentina ebia momo ankasanka mu okay. Yen ankasa be ko ho ni akọ identify wo mo ni aye de ama wo mo. In fact, near ya say enra yen senior officers ni bi ko ho. Echo identify some of the taxpayers no. Ebinum wo ho straight away wo hu picture kra wo hu baby owo. Aha enra idana ejane to mu na naju be 1 amemeti ye no 1 am amemeti ye no. Mi hu baby o mu si a start na nipa mienu miensa bi din ba metrim. Aha because mini baby o mu shop no. Enti no almost so necessary enti se ne waka no yes yen di kan identify binum na emum ni ayeye ne se hwasa ayeye sa no almost so se ne awokai enti se de se omubo modi ama obi obe omumbo awo na bia se onti yempo a ombo om no omuncho ana odi omumra office oba office a emwa bia se ye de bo ano no ye be fa so de aboa na omo ho ahenha o makakra okay inti baby ya duru ma me enje mu fama etifo no messages na omo de ba na esre etu de ma me nya mu ma wo mo na omo ankasa so questions yo mo wo no okay omo fa emre wo na messages no omo de aba no me de bitimi nkan bi wa ha de obo yes sir on say a generation mama announce me we no na fe along the way no bi betimi abo room 0201 944 485 and 0554820910 oh assembly our person will be sa Ghana Revenue Authority near from say GR4 no a opani no wa ha or the anu yi de be ma on nti bacho frebra bacho na oh can say na me say dana a janitor market no nkofo ani abre a mo ba betwe eyi wo niema afi wo stove no oho na nkofo so ani abre say wo so sesa nkofo niema and it has been very bad practice obi problem asi me say obi store obi buy ya wase store we me niema mu me na minyi ano no aye wo yi niema no fi wa na buy
Omo yi nneoma ne ma no koye. Ono na ye ma omo yi ni ne se jana na jana e ba store no mu. Omo yi koye na ne ona ba say na when the boom so so obi enso nim me ntiase omo yi ko sen akwa de say omo yi digu ka mu koye da bi si jana e start e der no o ma mo stores wa nim no omo yi ni ma no omo de agu ka kwan no so se de be ya omo de ka e ba be sesa oh okay nti e ba sa no obi a ye se de be ya obetima yi ni ma kakra fi ho nti stores ni bi no honest ne ba e bia na ne key waja to fie nti oba ya na omo bu ani na wa twi ni ma no nti omo twi ni ma no e bia na we no ba ya wa so o store ni e bia na score no kra nya ne de omo twi ni ma na fi wie na store wo na ba oba ya so ni ma ni ho na me da police for ase papa omo so they tried that day omo chi nkofo papa phone so a nipa na twi ni phone na obi sisa gu ne bag in fact me say sada na anajo MC in fact or try papa from dana at time a janisi ya a certain na jo 1 2 nyina na nyina ye ho it has not been easy nti esre bibisa eba nkofo na ato omo mo maye mo omo na ye nya se ye be sesa omo niama it's not a good practice. Okay, first caller on the line if I told you we be free but me de Lucy me kase free atima nyina ase mama Lucy entio eja me ba cho na me pese me bisa se de asi wo dan kura ma menya akwanya kase me bisa ma sendi me pese me di bisa mpanifo ne se woni obi bo hye wo plot ho plot ne da no le kwa ho na street da mo bi enu nyina ntema we dan si ano ye street da mu mamon e fa no timi de ma wo bi se eye ne di enti wo mo kia so nsim omo de anu ye de be ma why never tell you me da si bebre na me ankasa kura asebni bi ba e beduru manim ma me fo mienu bi ba koso okowaya ba koso nti ase da omo twimu ene market ni jada mu no Ghana fo su ban just ma me na no Dion. All right, mpacha on sube to me about 0201944485 054820910 and that say assembly for the time need to me contemo 0201944485 mpacha udin we be akase free. Hello. Yes sir, udin we be akase free. Mpacha friend Dina because free order. What's your first saying Dina na Dina? Okay. Me pacho yenti you madam. Pacho you say Ghana Revenue Authority no. Ege no ma ba beka, mo di kan be sisi ere ni ade mo ma se to lu. Na za di omo ka se omo di omo sika na ya dia na se udi obi kana wa ko na se de be wu na ne ma ni. Na sa ko na ne ka. No me pacho ha di. Ijo omo ka bi bu furo. Yati. Yati bebre ma me dan na nyame nchechire mu nyina mo werɛ. Okay. Obi message odi aba wa ha no no. O say Ghana Revenue Authority no omo ankasa na ebe bo buy so anas. Ani o mo de be yamo no. Te bia ye wo mu. Tibia ewo mu ye be ka revenue ho asem tibia ewo mu Obuoba pacho ne ye maame dan na kan ye enye sane na ye pache na ye pache ni se omo asem atom ato omu yi omo no de omu mi omu na so se nka mo yi na watwi bi kura e ba so se asem ato esese eba na ebe chicho omure entuno mo o chiche ni wire wie ya o se me kai wo wo de me ka omo na ya chiro mo se omo no de omo fa letter mre ye na ye nhunu se omo na asem se ya to omo me ba cho ba me fa kola we ba cho di no bi o ka se free din de eja danso ye nti wo eja danso Master internal revenue for the assam jada ko mo di tax ya mo bia su ko so be tax ko bia o asoma be mo he ko ya be fa se be be bia to ade ji ja abi no ma be tro se sky ko fa we da ba asa baba me da si bebre openi
But I never patch any say. I tell for Miss Remo. Nia yenti a yeba ha nene say. Yeba bechichi ye maame ne ye papa ne ye nuanom a asem atorenchem kese we ato. Ye srenya me say on show modin. Ye srenya me say on no ankasa nkyerɛ mo akwan a mo befa so a ebe ma adwuma na san sɔre biem. Eno na maame esi se mo nsɛm na mo kan de omo ate. Mo kyekere mo were ne de omo ate. Na obi a wono no asɛm kɛse esi ato no a. Oso anko hwehwɛ pen ne paper. Eti no o de sa nipa no omra family borofo be na wo twero de aba. Omra office. Omra ye office e wo number 9 ho no. Omra yenya ye beboa no na ye hu kwan. Ebinum wo ho a yenya hu wom. Enti yenya ye gusu frɛfrɛ binum chichi omre ne ade. Aha, bobi wo ho a ye hu ne de. Enti ono de omomra office. Omo ba yenya beboa mama bibia akoso kama. Na ya kan sa wie no. Na omo a eja no omo nka ho no. outside the terrain area sa for no near sero say susu no taxes ase so mutuatua no nyire ho no mumi omania na ntuatua na eno abi na mpanifo be na mu ade aboaboa ye asi new place ya be aha enti no ye eno ne ye amane ya ye dinam aha ne de ka so say say ni ye say ni etua ye sika ni ya sakram ye bibia cashless aha enti mobile money good ye ndie ye wo ye na mo de gh hwan code no de mo gr code say hwan QR code ye timi de aha ene ye timi de utua no bank ana ye wo designated we say short code bi ene ye star 222 star 222 hash star no about 2 no miensa ebe kire kwan a wo be hu invoices wo be hu GR wo be hu RGD wo na se utimi akoyen payment platform na ye www.ghana.gov.gh no wakoho no akoye registration ne dia wo be nya invoice wo na wo de invoice no obo star 222 na wo de atua na no echi no pacho ma me fa we kakra bi nso so yama yen crofo ni bi call round enye adwani mu ho nye ba bi a hye ye ho omu do mu fie ni ye picky data bi ye about rent enti ni stress se omu ba around omu mbo modern na omu ma omu information na omu bisa no na ema bibia nkoso kama ema o man no ne ye nyina banks a yetua ye sika no ewo krom ha no eye commercial bank SJ Ghana NIB ena Absa rural banks ni de yemfa o nka ho ansa enti no unya sa niam we say na ehonoma na obetimi akọ ena se wo problem bi suso a mesre se yepuno no ye bie no kese pa ewo ye GR office o bomodin abra na yemboa na ekwan ya obefa studio atua tax no afọ so atua na mom ye san de ato aso se ye maame ni ye papa no mo ho ka ye wo sa eja ye hye no ye stress se ontimi ntro letter no kromra office na yemboa no ebi wo mu a yenya eguso a ye frefro me nyom nya na yenya om number mom but ye stress se omo de omomra office na ye no mu ndi nkomo ni yenyi ne sesi yi free ho ma omo no etimi yi free ho ma na omo so omo ho ahenha etiefu ate yeah that's it so me so me das papa openi mi pacho ye ko mi said na me but some old time na so na me boa ene ye hyase 9 pepepe is that so yes yo ye kwe de said na me nua kire no yes ye ba ha ne de na de si market ho na say ba be chichiro mo wire asa chiro mo say ya sa ka chiro mo say omo special omo a mo market ho a omo shops na ahye no assemblies management is meeting na said ye be ya be pa bi ama omo atra for a temporary animani ya be pa bi ama omo then actually the building in there said they make first no anya building no cross say dia mo de ba porting ye Ghana revenue there yes Ghana revenue as we be an utua de ma wo mo no
se si a ne aba no e wo so san mo ya we se o me pa che na me tua but the abani said they have the records. Okay. Okay. Entia ebia from now to the end of the year no went me and your business bia they already have the records. Oh that be say na to so. Okay. Ntina ama wuntimi tia. Okay. That's yenso yedamase papa se mobile. Wada ro wo bebo din na ma me opani dia mebo ne dia no. Oh yes. Me din dia ya me ba me am person bo. Jesus alodina abulunga awidiba. Ono no ye assembly ni personnel and Ghana Revenue Authority wo so rep a oba no pay yira opon nyaako and obaye ye gidi se wo mu a ye besen hu ani mu bi. Oh yes. Okay. Yedamase ano pay mo brand ma daje. Yes, that's it. Right. Some 32 minutes after 9 still live on Ghana 3.3 FM. We say market is ongoing at our damn main station whilst demolition has not taken place. Mo anka sam betimi aba de mani aba behwe ne ne ye ka ho asem no and will be sending home message di aba no me pa chew mo a mugusu a mo tonton ne oma ho me market ho no mesremo bibi sei ba na se mo antiki caution a wan hwe de how bebre no a e de bebre o e ba chew tie nyim Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache e de ba ahinkan 93.3 FM me ba na yatwa so Mama me swatre amanse oyora nechini neni obinti sanu oyeti nyami. Okay, and until about 33 minutes after 9, we are still live on Ghana 3.3 FM. Maakye ni dwumadie no edin na baby a yadru no enche bebu ne curve na yede eye ahenkan ahiasem ede abrew ede ahenkan ahiasem de beto aso ede amamo enen so ewose ye ho aduro ene ma ba komienu bi wo ho no mo a ewose ye hwe ne ye ka yen ya ne ye beka nti ewose ye hwe ne ye ka enen so yehwe ni mu se ECOWAS extraordinary section one meeting kese yebekoso and omo ye members of ECOWAS no omo ashase omo arrival of Ghana kakra the president for Liberia Yira George Opon Weah waba bedru Ghana other heads of state no so yehwe so omo so eba be piem wo Ghana ni nyina the political unrest ekoso ewo Guinea nti eno so ya na wa hye ne nso de amame and sanso so and we continue to commiserate with omo a omo ho akwakodim ewo edwa kese no a eja tomu no omo ho akwakodim no ye koso a na ya sere urade so onchechire mo re afei yenya ne tie se ebinim nso pese omo gbowura market nim ekukodi dwa wo ho just yes one do kra kire main station ho ba bi ana ye fa kraka no omo yi drivers ni nyina afi ho I'm just say sometimes no wo dwene nipa ni bi ho a wo dwene ho unti ase but Captain Jesus prayer house say bra bebo mpaye ye wo suban ne niema ni bi wo ho no mu ehia mpaye bo e wo so wo kɔ ne ye tia sa honhom no ni dwane firi ni mu and into Captain Jesus prayer house so what the bosome baako akwantu and what they hye so na Captain Jesus is saying kan kire wo say utie me na wo achem across so manso asene wo fuase ayiribi agona mfante new edibiase anase ehemfa achiase suadru ena wo mu nyina ye koto asrem semomra na momra mebo mpaye de ye mpaye ayo Kristo ni wakode ani nti ye tun sade afremu nyina na we no ne da nso ne se obo mpae ni nyina na Nyankopon eyi niema ba akomienu e de kire ne difo nso hunu pe na waka kire wona mabɔ ho mpae ani nti fo ani kiri mu Captain Jesus prayer house me pa chawa ehimfa ne wo ode bosome ba akona aba betena odan papa yi ne ho odna ansana wo benya no na wankasa wabrem nti wade bosome ya ba betena mpotem ha ne de
and ye na omanfo e wo achim ne ne mpotamu yi yato adi kra Captain Jesus osefo ani kirem e wo achim Odan Methodist Conference Hall na bra bebo mpaye oseme fan to mu nyina manim se COVID-19 e wo ho ye wo Caesar ene wo Kaza nti wudi omu nyina de ma wo mu abrabo no obetumi abo anyini acha akọ anim and nti o ban so a COVID-19 health protocols no ye bedi ni nyina so fa nose mask e hye wano na fe o sanitizer so de a hye bag mo ko anim ana de apepa kakra eya na wa hye nso e de ama me pacho frem penimfo e was 0548 672976 0548 672976 and a 0505 791300 0505 791300 Omo di kan akọ no mo no omo ankasa no mudi adanse de ma omo aka no nti me kanfo eye Captain Jesus Prayer House e de ama na no pay afei Ahinkan FM Fun Games and I say Games and Fun Festival Ahinkan FM Games and Fun Festival no so baso Nyankopon ya adom on the 26th of this month na ye nyina ye twahyiam with the forecourt of Ahinkan FM borofo ni twi ne se ye behyiam wo ye animu ha na ye de table tennis ya besi ha ye de oware dame ene ludu ne ne ka ho ye de ni nyina da de aba besi ha TV games bi a woni mu ye me pa chew ye be bi e wa ha no mo na mum bra be pick your forms 20 Ghana cedis pe na onso so bra be join the team no na se wo be join na ne ye no utumi ye bi na wo wini a achede ahodo a wo di be kofie eni ye be ma bi no TV mobile phone books pens t-shirt ene ne keke ka ho ni nyina ya Ahinkan FM Games and Fun Festival no ena ubenya ede free mu fresh 0241 512388 0241 512388 Ghana for the last minute ade de eni ntime no ka say obi so wo twen akakakra bi ama ebrena so no ena wa be fan forms by 22nd of this month na ya close eye forms no a untumi ma mefa bi eni nti hye ne nso efa ema me pa cha obetimi edi Ahinkan FM achi ewo Facebook ye the stories di gu ho sa anso na betimi edi achi wa YouTube obetimi edi achi wa Instagram Twitter obetimi edi achi wa hono nyina ye the stories di gu hono nyina kama and also obetie wa my tuning Modern Ghana visit your website no na ekoko read solid and credible news ewo ho www.ahinkanfmonline.com your WhatsApp number no enie 0594 841 044 0594 841 044 epacho baby bia wo bia say news na ekoso say yeah breaking news bi na ekoso obetimi atwa ne mfoni na wo de afa 0594 841 044 anase obetimi aye no voice note e de afa ho no mo de amaya na obetimi so type ne kama e de afa ho ni nyina eye yen WhatsApp number no a me pa cho company se men kan kire wo se o pa asase ato e wo achima boabo asase amanso twe eni so ana se o answer no eye ane dia ene na me kamfo eye company na dia ma Fre 0553 044 069 0553 044 069 eno ne number wadaroma obefre edi amame asase no ho dwo sotrobo bia eni ho mpacho wate ase Nyankopon nhira so wate ase alright yenwo so na yenko ha ash foam abusia onim se ehwehwemu aba beto dwa se ensemkyerofo enhyedan enhome nsemkyerofo bre papa oba Ghana anase oba wiase nyina professional omo bre na omo ta yare anase omo wufrew ensemkyerofo na hwehwemu no tokoso a kire se oye nsemkyeroni a wan home kra no e wo se wunya 7 hours rest. The natural one is supposed to be 8 hours. Onipa bia wo se utimi rest, utimi da. Ma men kan sanity ase. E wo se utimi da 8 hours. Don hwere nwotwe. Onipa bia sa Nyankopon bo no.
so nipa bia wo se utimi da donhwere nwotwe da bia everyday bia na wo se utimi da donhwere nwotwe and it is a wutie mi na wuntimi da donhwere nwotwe dia ene na asem na ya ato na emom se obeda na wada ada yie ama wo ho ato wo a na ewo se utumi nya mattress papa a wo da so ye mattress ni bi wo ho no mo a wo da so na ade chepe obehun se o ho yira wo ase wachi ya wo ya umu ya wo ya style bi anopa ime kamfo ash foam ene de amawo eno no da so a sign boa bo wachi bremo no ho nyina ban omfim o dan ho nyina na ebobo onipadua ni nyina ho ban ash foam e pa cho nkonkoto trama pa ni wachire ho nia awufu ada so a enam fofulele nti ya twena se ya de abegu Ghana ha no me ndi ohia chi nkoto yare mekun ho me pa cho fo ani chirem ewo ash foam yen depot ahodo no me pa cho wu se utie me na owo eye kede a obetimi anya ash foam ewo ho achim so adro obenya bi wo ho across so achiase ene ne mpotamu ni nyina obetimi anya bi na omanfo ewo dan edie mo no mato edi kra mo nko Ntiamoa junction anase Ntiamoa hotel junction ho no mo Ntiamoa hotel junction ho na wo sokokoto de ebo na efo enti se bia ye mattress ba ko pe na wo pe mienu na wo pe ana wo pe de ama wo ba wo ko school anase pillow e na wo pa me kamfo eye ash foam ene de ama wo na no pe bed sheet sumyenura ho empanura ho ni nyina ye obi towel so ye ton bi sofas ahodo no so ye wo types ni nyina ebi ena afi duvet eno so ye wo bi ewo en ho eno mo frame was 0552 997330 0552 997330 and at 0245 011255 0245 011255. Ash foam was saying can't say brand never grab it the best quality product for your home. K Ascenso Limited is an open country where we team say a swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves, and our pedia casatenting and toponko for any children. Ewo eye circle adabraka of Iran Clinic Kaneshi Flamingo Road eye Kaneshi Zongo Junction hwa ubehunu K Asenso Limited ewo ho frame was 0302 257209 0302 919 739 okota dudu bi a obeto no ye be soa ne deche de egu kamu ba bibia wo de kono yakọ akwakoyi ede amount me pa cho bebre se ebia utie me o asase di free Akim State Junction hwa be pem aboabo kro mu se pi na o pese wo ton na se o ton a fre 0244 878763 and a 0205 581618 0205 5816 number obefre na fei yetumi edin komono ne aka ni nyina. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Fellow citizens, the nation is full of surprises. But seeing that we still live in crisis. Cantamanto, Kokoshen, Yama prices. ECG for some who play one more tactics. And then I do not make off a process so call ya no buy the tro. Parliament for no more boy, bro. Me you gonna hunt to my capio to a bell raw. You call your name and ye be a chance and the boss to be in the D. Cause the canoa law could be Sasumesi. Trot crass, you put on a see. Petro, ya to 2 more mate, but to mint a bottle could have 1 person wait to become. Casapra go change the sauce, the boom into Henny could be just straight to bedroom or Mampegi Yamawa Chassis. If you ask you will be any manuati. The show so I will papa cratchy. I hope say baby a dollar need to know what's wanted. Internet a bonnet to Uncle fees. See Kenya when Nimu here was ya jish. Economy the moon pit to Greece. A comtin a Ghana for the do any piece. DSTV pocket money, the Edeco Crasso. Atolian Chemesi, me maso. If you be a friend, so I am friendly one. So what mine is a ya, says ya naso. This is for Munya Redia. Jemu Boko from a mafia. Wunya Koma, Wunim Webia, and Gojina de Padomunka who said here.
Yakwan support to sengota mwa assemblyman ti baby ka kontomwa asem yi kofi wa yo kaya wonbua obi ani ko bompo aye de tompa boa ibola so de ne ho akim ohia buburo ye da so atim edu abato ana mo hwe obi anim ahokyera ne ba na woyi ne ho afim sese de prepaid ye bu ne tot ECJ fonso ye besi am court dollar hunting ko de maka pot obi ambobosi akoso obi aye hot Ghana economy ne Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Edeba Ahinkai 93.3 pity yentie jimafoka oko kanso ahomaso aba abato na mebeto afa cause ne meto ama ne bia mani aha wo brema dwendwen ne de nipa bedi enti wanhwe ne ye pe na waba akokora bebi cement akodu nti se boys to foundation pages okay yanto aso ewofia enomo this be the economy economy ma yan we shi economy bad empany for to aso you well oko eye achim achiase a Honorable Kofi Ahinkra Amanfo Endra ena omuswenu in as board chair Metro Mass Transit Limited ono no mabu ni din so mra me board chair na me question bi say na Metro Mass na da so te ase de ewo ho Metro Mass na ewo ho because me hu bi a che emu ane ba ku bi abetwam okọ ayi omfro saying okwa assembly ho no mo a egu ho bebre aporo asai intino minim se wo ho no mo de ye adwuma na minhunu de a sanso so na achim suadru member of parliament ono so yabo ni din as board chair edema intercity eye am friend saying STC yabo ni din se ono emra me board chair nto munyina ba be transport so but the question I yebisa ne say sa companies ni nyina na da so wo ho de Metro Mass na wo ho me de mi hu mi eya mi ntan hu odan anu ne wo mu ane ba ku bia betwam nti ebia wo ahunu bi wo ba bia no aka kire me adenti ni atena ase ama Metro Mass se aguo sa ye denyu adenti a Omampani dada kufu adwen pa onyaye ese wo de Metro Mass e de ba no na ya adwen papa but de yetete ye ne se driver fo bi no mo se e ba be guo mu adwuma Metro Mass no omo se e ba be guo mu adwuma aban bia ba so a opeso de ne de ba Omampani dada mahama so omo de ba ya lolo eno kwade omo se da kreti e ho kwan e won kran e de ma no ayalolo be pemo ne ho asem yehu ba bi a ewo nti yen state transport no what is wrong with it say yenya board chair mienu omo nyina afiri poyi mu nti what are they bringing on board ebema already crowd the STC no nana komia daroma STC na san bounce back STC no de I must commend Nana Komia wama STC na bounce back na Metro Mass na me de eya mentan hu bi senia Metro Mass Omampani dada kufu breso ba bia befa bia na wuhia no ba ya ma anti dede nyina kra baaye minim se wa wutie mo kai sa anti dede baaye anti dede na ni nyina wo ho se state no de institution bi transport institution bi sa de ba eya na omo de ba just to augment transportation ebo aya na private sector no omo de tutu omo de so na ne boy den no throw warning and caution e de ma wo mo because say your Metro Mass transport is a transit is one when ye wo be se nine pe e wa achim dan ha na de nkrofo ko Kumase de nkrofo ko enkran de nkrofo ko ayi ofre ne se nkoko ne keke ka ho a GPRT for ntena ho e mo mu tirim e mfa prices bi amfa ma aniti no eboa so what ya say but important one ye matene se yese ka kese ba ha ne asori atia no odan potem ha yese ka kase bi aba ha ne asori atia no VVIP mbre bi ba ha omosori tia no amo munyai
obi anka nkyerɛ ba me mɛka kyerɛ wo ɛmmoa mo munyai mo nwene timamufoɔ no ho ɛnyɛ wo nko ama me nko amene di ma me nko amene di ɛno no mmoa ɛmmoa mehunu bi da menim sɛ adwempa wo ba ha wahunu ayi VIP wɔ ha daa yɛso amo so ɔmo mpɛ VIP ne ba ɛbɛguo mu dwa nti yɛso amo so ɔmo mpɛ wate aseɛ but wohwɛ adwene po a mpanimfoɔ yi de STC ne mekae pa awurade nyame STC way back STC akwantu na ne de STC no awurade nyame ɛno kra na VVIP fo yi hwɛ so a ɔmo de akɔfufa ɔmo de edi aba yi STC saa time no utumu si yes ka nie ɛne guye ɛne nyame nchaade nana komia baaye wasan be pejam ɛnɛ STC babia wuhunu STC ayi na ato nsuom metro mass no ɛno ato nsuom se etwu ɛne sa fe ne yɛse yasan board members din a yɛde ɔmo aba yɛ hwɛ de ɔmo nso bɛyɛ metro mass no de ato nsuom ato nsuom na ayi metro mass kakraka yi Ghana ha etimi yira yɛte Ghana ya no meka kyɛ sɛ metro mass ayira entu amem ankofa boda so yɛsa ayira Eradi hunu ye nyina amobɔ why Eradi hunu ye nyina amobɔ nti ma memra mo hɔ no ma aka sima kakra bi na femi sorry so all time oba beto STC a say na feeling ne tie metro mass baby awo ya ebi be fa hɔ meme de ewumu a na mahunu baako ɛno na efiri ayi kwame asante ehi fa na efiri ba no metro mass no mu abon se baako bia betwam hwan ode ko assembly ne soro hɔ no hwan apro ne nyina progu hɔ mini baby ya na efiri ba I think say be nkran efi nkran bom dabi odan ha no de aka baako pe o baako pe me de ya mi hunu enti bia na wonso hunu more than that ya mpacho be ka kire ye 0201944485 and 0554820910 me de baako pe eno no I think say free nkran na ya eba ya akra to odan state institution transport ni nyina na nka eboa yen but ene ni nyina agu GPRTU ni pro2 ana ho afo no abompa ya ama na egu wie ye no omunsu sisi yen okokan yesi atofu o ne ho amu enti ugidi pass STC ana metro mansi senka ye private individual bi dia ugidi pass enka the state of metro mass any this year the STC na san baba kimti no e ba to odi no be ka say free nana srebo ba to ka say free achiase nana yentio yo em se ne mo kan nyina no metro mass no nya me gina odan akra de e na entronan yo se nkwaten de eno nko a na mehu na mesre nso se mo radio for no mesre ma mo fa ma no ntum e ka me nko a anka odadwa no se omo chichine foforo a omo yi street enfantum omo chichine foforo omo yi street enfantum se bia bibini a try ne atoye nchama ka betime awurem no ka ne si na na san say no ka gida hwe one way yi so na friends ensure no e fa ne bedu internet fre so me am from anu ntumu pa na anka omo ya omo first street enfantum da bibini a na yetumi agye asɛnse amanfo so enkwa no mi ameduma ye da si bebre market ne ho no de no so hu hia but I think said we crown it has given the assembly the opportunity restructuring bi am person mo ye no betumi aye se impo am person mo ye redesigning kra na omo be yi market ne kra de afiri ho de ho aye biribi foforo bi kra no a opportunity ni nie
omo ye so omo yi omo twitwa no ye ndua ho adwuma yi omo yi omo de omo afiri ba bi omo de afiri no eno omo ko bia petre na santam na omo san so ko mo ba bi me be di kan ka cho sa assembly no eye adwuma but go in a slow pace dodo go in a slow pace munyai sa human face MPP 4 ye beto munya abrabo na ye bo no usuro sa wo befum obi am ye twa wo mpowa onko wanim o onko wanim na me de morning show no me mpese ma no befum obi ntimi ba ha no a ye na ma soro kom no o ye sa wudi o man na bro eduru ba bi a ye tietie nsuo ni ye tietie bi mu ni akosa bi enti duru ba bi a momfa mranya dwuma ye bebo wudi ye be yew batemfa wo ho wudi mo wakoma mu say you are doing the right thing na nyom ba bi anya dwuma what you say enti mesramo assembly no you are working but as a go in a slow pace dodo omu amumbu fi apom adwuma amoye no momfa mra ne nya dwuma na munya MPP no e ba to di ne ba ka say free pa che friend kwesi furi mi friend fi asene last we betra radio so kan meter nwasem asene so de enso aba omo say yentua 300 Ghana cedis ti e person wo frɛ assembly man no na u any MP no say bi tia 15 cedis 150 cedis na bi so tia 300 cedis eno na say yate ye bedi hu nkomo de ampa cho di ni be akase free yes sir. Oh, nyami adumo bra rich na wonso Oh yeah, Prince rather. Oh, nyami wo ho. Nago for there. When you say bia kama. Na you say wetin aba back na. Oba mi ka na wo ka say chairman manfo ya bo ni say metro mass you know. If you say na yesha atase DCT out to say eno egu na kwemu a oba be ya empa na eba man say obeti aye no oya nso a obeta so de ate abani ka ya mak ya you know ya kana ho atem so to say empanifo etie ni ye de ikmagu nemu a ukɔhwɛ de mo say yo na o contractor na start ya waji hu nyina kama ye hu nyina nan out to say bia ebe koso dem say uzuma de na wudi no efe be eboa pa dem pa no mama say kosoa na eboa na you say ye MP the car ye no we tie ni ye pa ntira ma contractor de start no na manfo obe adwuma ni no hwe ni no me bia all ya obe adwuma wa chance pa de dem pa bo ta mechi bia no intimi M1 na okay. All right, Bra Prince yeda si bebre enti no eno no yedi si ya na fe yedi adwuma de ababetwa so e de amount me pa che bebre if you see something say something as a Ghanaian. If you see something say something because your responsibility say o uphold o protect on minor. Inti eduro bia menka say we dey politicians na was omo come asem we dey munya mfama morning show we dey munya mfama mid morning there be if you see something say something na Ghana ebe yi a ejina me ene wo oso ye suban ya ye beda na di ene be che Ghana be yi anase Ghana enye yi but here dey ogidie say si ye be koso akasa ne de Ghana ebe yi ye ho na be hi na so asafo awurade ene ye bambofo awurade nkan nyina ho ye fa sedan koma odi ankan Kwame Yeboa ono na ye executive producer de ma show yi adwempa hene Kofi Mensa ena Kwame Asante so kan ho bi ene ye de ebrel ofra me Obuoba Ofori Amanfo nyankopon ya adom a wo kina ye bese na hia me sorry so na Kwabena Costi enso so de adwuma aba betwa so e de ama enyu fidie ni mfiri ha na hwe ho so yie wo hwe ho so yie ni Yesu ba mu a utimi nyini che nyame adom e kina be hia